Aye, namamkele ka Botha Nation channel. Ma amkela mna peace of the nation kodla ka shaka. Loko mi nge za mi subscriber, ngikombela mi subscriber. Nan'wina mi nga subscriber na mkhensa. Nan'wina mi vhakela ku this channel mi nge subscriber, ngikombela ku loko mi huma mi subscriber. Namhla ayini la ngida aka album ya Prince Rhangani ya Mpfumawulo wa Limpopo. Asunguleni languta ku why Prince Rhangani a delaying ku humesa this album. Because Rhangani humesa album yena end of October or ashkar ka November, I think December. Loko ho cheka ni kuna that time Rhangani, Joshimani na Mbeni bangaze ba akamhano nene ba balala issue leyi ayiri kona between them. So Rhangani a swi tiva ku I munhu wo ka a nga tikhomi, a hleketa I nga ri loko se va vulavuli layani Beni u ta nghenelela aka ti-album ta vona this year. So that's why maybe yi delay nyana swara yi delay ku okay, let me delay moyane Beni anga cha mind ya ku okay I endleni I track kasi do Beni angengeni ni byiri na un'wanyana ni ku hambi Rhangani o delay album ya yena, Beni Mayengani ange vi kona aka album ya Prince Rhangani, ange vi kona aka album ya Dr. Joshimani if va humesa this year. Ange vi kona or maybe next day ingati mara this year ange vi kona. Okay, ayena languta aka beat quality ya this album. Quality ya the beat yi set, loko ni ku yi set loko yi tshamisekile, loko most ya kahle from aka album ya Pongo, beat quality ya Rhangani yi va yi kha yi basa and sound ya kona yi va yi setiwile, yi va yi tshamisekile. Seni ku ya beda ku hala aka content swara loko yi endla itisimu ingari yo endle vana, so ku ri swa ko leswi swi yimelelwaku I swa catch mara I swin'wana swa simple, a ku na dyondzo la xikarhi, a ku na there's no nothing. So I add ku tinsimu loko to ze I timbeleriwa hi vana very I hit, mara ku na ti-hit tin'wanyana hit u nge mbambeli, hit I hit u nge mbambeli, mara aka this album swa kona a swi khomani. A hi voneni sweswiya hi nga ze hi ku Rhangani I piano man aka album yin'wana na yin'wana ku na risimu ra piano, hikuva Rhangani u ba mdzumba aka album yin'wana na yin'wana I na risimu ra ndzumba, ku na risimu ra le China, ku na ku ri like I swin'we hinkwaswo, ku na ndlozi, ku na I swin'we hi karhele hi swin'we loko wo ze u ba swona swin'we every day u nge repeat risimu ka 25 ri ta ku bora. Rhangani a focus ka nani, a focus aka production or a tekanyana break ya 1 year or 2 years, a kokanyana moya a twa ku moya u fambela kwihi, cause leswi swi humesiwaku a swa ha tsakisi, a na matimba swona. Ni kombela mi nga subscribe.